Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa. Salatan kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala ta'ala: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: tunkahul mar'a li arba, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasbar bisatitin taribat yadaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai laki-laki, tamu beserta para undangan yang kesemuanya mudah-mudahan angka kita masih pang Allah Subhanahu wa taala. Apa botingan na Muhammad Rizal Siwawa Nur Hikmah permeto tu nape tutori pang Allah taala. Ampe itu dalam surah Ar-Rum memang ayat 20 din tentu kami tutup kada angka pasangan na tawe. Iya na siruntu anak ta Rizal Siwawa Nur Hikmah. Saya sudah keliling banyak kabupaten nasihat pernikahan. Sehari-hari orang peng buting irunang angka kulat tu angka tu ni buting itu dah takut utuju mata meni habuti makun rie. Angka kurlen re tu dang takut utuju mata meni habuti makun rie. De tu tanga bu ade utuju mata mi. Utuju mati buti makun rie lalang atiku wi upo pagha Rizal lolongan ye makun rie. Upola ada parone lolongan iya maka mana cantik lah dewita. Bah insyaallah si cantik yang kita apa si bawa ampena pada mau kita pasangan nalaboy lamar si bawa isuci. Insyaallah kemantu anaknya insyaallah menjadi anak soleha macam mengaji pada lena ustaz insyaallah macam itu macam ramah pada teman bicara insyaallah. Itu ndok tahu kupuran ni boting ambo sehari-hari tu pesan agama tak nomor sidi ya kupurun ibu tahu apa ni tu tomatota induk tak ambok tak ia memang nah matuat tak makoto. Jadi usahakan kita pada padek berarti tak perlakukan matuat tak si bawa induk tak apa madari yang kemakun reiko induk na angka pole agami tanrima ko gitu ke daerah makasing itu dah ko gitu ke marak makanja mak benih ulangi ga anu mak tanre ulangi ga manu lo geresang una sapu ke una soma wabi pangi ga pasak ke ga mak boy maka kasih ko induk nang kapule tapi kumatuan nang kapule napai madari arung otoran yang kalinga tanpa masalah papa ni tapana boy kesuruh naseng induk pule kampung bawar tas 10 liter yang sidi tas 1 juta lisu aja ndok usahakan pada padai arone makoto ya ko tomatuan nang ko bay pelok kami na masuli je na pilangi ya ko matuan nang ko pole bay na imero icho nalyang ita do sabu si buku aja usahakan imbo pada pade. Nomor 2 suami pakaian istri pakaian suami aga betongan nero si sampo yasiri tawe jangan mencerita kekurangan suami dan mencerita kekurangan istri ke orang lain kecuali yang bisa memberi solusi. Madari yang karawani bayi cantik baja nasa bene ku Nur Hikmah nasunna maka lundra boleh ka mak jama maka kanja betina madak ka bayi cantik baja maka je kanja mana mi nasang madari ku tu si bawa tu dah madari tak papamat turang aja cerita kekurangan na benita si balikan na angka to makun re madari ang kalinga cerita lakin na bayi garta paja lakiku maka si polanna namo angka na cica na ceri ka de to nangka be kasih pagah mana minasang paroja-roja je ku si baki matin rokoni ku si baki matin rokoni mana ka pada itu utut tuka elau tator mengeru inasang aja jangan cerita kekurangan pak saling menutupi. Nah selanjutnya poleta Rizal poleta ambo alengi beneta nalena matroy
Poletta alengi beneta na alena matroi. Nah sebab iya tu jama-jama makunre mancai bendahari. Apa angkat tu aroni mana kalian mana memisangi. Isat nampak berasangi, isat nak kulkas alena mana mem. Tanya urusanmu itu aleni beneta na alena matroi. Poletta makula ku dipandang angka pak tau aca purang bensin motor na mak betutupi bana. Milo apa meni selai bana. Genna modi nak ko milo milih temple ko selai dia na genna. Ada ku magi na. Dia nasa dengan dikus pak ngajai pak lo tambangi idi makun rai aku idi matro di angarti toki ya aku memasulah keta tapala bila bicet de madari yang ke makun rai pak Allah apa lamari wajah junna dia kasih lakin apa bawa apa bawa saling mengerti toki sini na tama depan Allah subhanahu wa ta'ala jadi poletta alengi benita na alena matro na sebab kewajiban na arone menafkahi istri. Wat digaro arone male dina makun reye dek gaga hak na arone we okko polen na makun reye tapi wat diganala makun reye dina wat diganala arone dina makun reye wat ding kumakari makun reye bapak na talaman nami poliaku kongka pali poliaku talaman nami wat ding aga tala tapi dengan satu syarat bapak na wat di tala poliaku to iya tapi dengan satu syarat jangan menikah lagi wat ding sini na tamat-tapan ng Allah Ta'ala. Ang kasi ari-ari ang dosi pa aja takun na ya. Nomor si di aja na malampi bulu-bulu matata. Bahi malampi apa je bulu mata na makun ri. Tanyatir no mas justru liwa mi canti na kumapakro. Kaya na pala aja ndok tak kita-kita. Pak madari tu pak buang ke makun ri bae. Kalau sak den ni bali bulan per master me haji melo umrah dia na tu pajak kabilakan bapak-bapak na. Balu ni darah iro. Iro mana iro darai balu nih iro galungnya apa ketanya ini sesa cau nasa dia kalau kak bunting turi ku mana aja bola mana songi mondor waju andreng meloto nasa di palu fuang aja tu dan rio lo bilang balu nih apa nah aja usahakan aja tak kita tapi ini arone ko angka maka usahakan pendre logis di bawah nomor 2 aja ndok nama jeku ula animu aga betul nero aja mumaseke ayo masih ke biasa tu pak makun dari makna lengak jo di 50 sabu mereka masih dekang aku masih ke Nurul Yakin hari ke Dorisa Manisa nak deh mana kau ngelak demi mas sumbang bapak nak 2 talu tu anak si di makul aku dipandang angkat tu masih kolok ko SMA angkat tu anak lolo tak panggil susun bapak nak mana ngelak demi mas sumbang sisa benar sisa usi kasih padahal megi si dekang megi polena nomor 3 ajak ndok mapune sipa macapilah si dina pola kita sisa buta po angka ni risal boleh maja mana tapampeng aja lo handu maka din madari laket beni no maja nak surung tengah beri paku yase pula mena manasu mena masasa mena matarana mena masari di metoje lo poji ko sebenarnya nang kek lampu beni to mentak ko mi poji ko main nang kek lampu beni coba maci coba nak kana angka to aro ni maring 5 napakan ne 5 beni na napal nalepai beni na tapi perlu kini hati-hati arone we nasengeng guru tak ya kau angka arone palepa namo cicammo na kenai tapa na bini na lepai angka na itu arone mapakiro masoli iti layennya hati-hati kini arone palepa angka na masoli iti layennya namo cicammo hati-hati kini nomor apa aja ando tapune sipak malampi bulu-bulu bitita jangan terperiksa bulu bitita bu kigane ron akun ri Pak Joka lo butingnya lo acara akikah lo pengajiannya makasih mana gitu kayak kan pale angka ni laki tak boleh mak jama mana macinan aja set di manre angka mau itu nanre ke pemanas angka tu pakan reng angka tu lemari biasa tapi andre itu na sebutingnya kemana mi tu pakan reng na subale we kaju urang kemana mi tu lo taro kumeki ma pecuk macobe kamu aja itu kulkas je ladang lambat gesabawan ni tu mari paji okko boleh mak kita utuh iya ron makun rima pake risale kanja ni sapar bemor agar bemor bu beni mundri sapar beni mundri makir beni tak tapi si balikan na to